Prijatelj emisije Merkur osiguranje. Osiguravamo najvrednije. Osiguravamo život. '84. godine u Sarajevu organizovali smo Zimske olimpijske igre i tada je JRT iz one velike Jugoslavije imao svojih 8 televizijskih centara. Televizija Beograd trebalo je da radi i radila je prenose sa Trebevića. Imali smo zadatak da radimo direktne prenose takmičenja u bobu i sankanju. Početak se sastojao da na otvaranju svakog prenosa u minuti i po napravimo špicu koja će predstaviti borilište i ono što sami sportisti mogu da dožive u toku svojih takmičenja. Momo Martinović je bio šef našeg projekta, a ja sam dobio zadatak da sa snimateljem Draganom Munižabom napravim tu špicu. Amerikanci su tada imali elektronske kamere sa fix fokus objektivom veličine manje kutije cigareta. Snimak sa te kamere išao je u snimač veličine Walkmana. Nismo imali takvu vrstu opreme. Ali smo zato, Dragan i ja, smislili varijantu i došli do ove kacige koju nam je dao naš sada pokojni scenski realizator Mišo Živković. Ovo je kaciga koju su koristili naši padobranci i snimali svoje skokove takođe na sličan način. Ovde su kačili neku malu kameru filmsku i tako pravili svoje snimke. Mi smo adaptirali tu padobransku kacigu, probušili 2 rupe. Na desnoj strani kacige nalazila se kamera Admira 16, dakle 16 mm kamera iz 1936. godine češke proizvodnje. Sa druge strane, naravno, morali smo adekvatno težini kamere da dodamo kontrateg. Pilot našeg boba bio je Bogdan Kurajica. Bogdane, da li bi smeo da staviš ovu kacigu na glavu, jer pazi, ukupna težina kacige sa kamerom i kontrategom s druge strane bila je preko 7,5 kilograma. Brzina kojom se krećeš kroz stazu u omega krivini dole pri kraju samog takmičenja, same staze, je 134 km/h. Ludi Bogdan Kurajica kaže, čuj ba, ja, stavi kacigu naravno, mi je uključimo i prvi kadar snimimo tako. Tresao sam se kao miš u cegeru. Zaista. Jer centrifugalna sila u omega krivini na 136 km/h, pretpostavljam, otkinula bi mu glavu da je, naravno, došlo do incidenta, da je došlo do okretanja boba u stazi. I tako smo menjali trake unutar kamere, a istovremeno i za svaku njegovu vožnju pomerali kameru u drugu poziciju. Tako da smo mogli da simuliramo da praktično imamo kameru uživo. Cela poenta priče je da smo zbog toga što je to filmska kamera dobili jedan vrlo stabilan snimak. Snimak u kontinuitetu. Amerikanci su na svim takmičenjima napravili špice za početak i otvaranje, ali na bobu to nisu mogli da urade. Jesu i na bobu, ali njihov snimak je bio vertikalno nestabilan i šetao je po ekranu. Došli su do nas, videli su u našim pripremama da imamo dobru i odgovarajuću špicu i pitali ko je pravio i mogu li je oni koristiti. Naravno, ispričali su im celu priču, nisu mogli da veruju. Uzeli su našu špicu i našu špicu, to je jedina špica koju su Jugosloveni, dakle Srbi iz Beograda, proizveli, a sve ostale su uradili američki timovi. Prijatelj emisije Merkur osiguranje. Osiguravamo najvrednije. Osiguravamo život.